Uspešna nagrada za uređivanje Dimitrije Davidović pripala je Ljubici Gojgić, novinarki radio-vizije B92. Obrazlažući nagradu, predsjednik žirija Miodrag Ilić rekao je da Ljubica Gojgić samouvereno i znalački, bez ustručavanja i zazora pred društvenom i političkom moći svojih sagovornika, pokazuje izvanrednu pripremljenost i odlučnost. Hvala žiriju što je doneo ove nagrade, ove odluke o nagradama jednoglasno. To je tako retko u našoj zemlji danas da oko nečega postoji konsenzus. I zahvaljujem se na ovoj nagradi, ali naravno mora i danas je ovde da se kaže da ona koliko pripada meni, toliko pripada i mojim kolegama, novinarima, urednicima i svima ostalima na B92 koji su u proteklih skoro 2 godine potpuno nesebično i predano pomagali i učestvovali u svakoj emisiji svakoga dana. Nagradu Laza Kostić za najbolji komentar dobila je Ruža Ćirković. Pre uručenja nagrade predsjednik žirija je rekao da je dobitnica upravo danas dobila otkaz u njenu listu u kojem je pisala zbog toga što je morala da se opredeli između tog nedeljnika i dnevnih novina Danas za koje piše već 10 godina. Sem toga što je najznačajniji događaj u mojoj karijeri, kolumna u listu Danas mi je pomogla 2 stvari. Da shvatim da čovek nikad nije dovoljno odgovoran prema onima koji veruju ono što on piše. I druga stvar, iskreno ja svakog petka pred tom neviđenom prilikom, koju zaista možda, još vam ponavljam, poželi svaki novinar, žalim što nisam pametnija nego što jesam. Najduhovitiji je, kako se i očekuje, bio dobitnik nagrade za najbolju karikaturu. Ovo je priznanje naravno za moj rad, a i naravno za sve one koji svaki dan se bore iznova iz iznova za spas srpske satire, to su naši političari. 70 godina prisustva u srpskom novinarstvu uz sjajne intervjue sa brojnim domaćim i svetskim zvezdama i reportaže iz svih krajeva sveta učinili su da nagrada za životno delo bude dodeljena novinarki politike Ivanki Bešević-Boreli, koja je mladim novinarima dala i po neki savjet. Da sam radila taj posao sa zadovoljstvom i sa uživanjem i mislim da mi je to bila najveća nagrada, što sam bila srećna što sam radila. To je jedna stvar. A druga stvar je, nemojte zaboraviti da ima puno dobrih ljudi o kojima treba isto pisati i o njihovim uspesima. Jer danas u novinama ima više skandala i tračeva. Prema odluci žirija, najbolja reportaža u 2010. delo je Željka Marković iz Novosadskog dnevnika. U kategoriji vesti i izveštaja plaketa je pripala dopisništvu RTS-a iz Kraljeva. Najbolja fotografija delo je fotoreportera Kurira Nemanje Pančića. Nagrada za publicistiku Žika M. Jovanović dodeljena je Jovanu Janjiću, autoru knjige Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla, a Zlatnu povelju NUNS-a za doprinos razvoju novinarske organizacije dobio je Čedomir Šoškić iz Srpskog glasa Australije.